Ассаламу алейкум, Асанов каналын көрүүчүлөр, катталуучулар, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн буюрса, өзүңүздөр көрүп тургандай, обложкадан байкагандай, Comfort Plus менен иштеп көрөйүн деп чечтим. Comfort Plus буюрса Toyota Camry менен иштеп көрөлүчү. Toyota Camry жылы 2019. Буюрса бүгүн ушул менен иштейбиз. Camry'ни бир күнгө алдым. Бексултан деген жакшы бир байкем бар. Постоянно поддержкасын берет. Бир нерсе сурасам эч качан жок дебейт. Бексултан байке, сизге чоң рахмат. Ошо бир күн берип турганыңызга. Ошол туугандар, буюрса линияга чыгып койдум. Приоритет 48, рейтинг 4.99, активность 60. Самозанятый менен иштейбиз буюрса. Коэффициент күйүп турат. Бирок заказ бере элек. Заказ күтөбүз анда. Биринчи заказ болуп буюрса 1.49 коэффициентпен берип атат. Бисмилла деп алабыз. Так, линиядан чыгып коелу. Экинчи адрес көрүнбөйт. 6-дан 40 мүнөт өттү. Где-то бир 4-5 мүнөт өтүп окшойт биринчи заказда. Ана бисмилла деп жумушту баштайлы анда туугандар. Жумуш башталды. Байкайлычы. Camry'ни байкайлы, Comfort Plus'ту байкайлы. Кандай экен? Кеттик анда. Биринчи заказды алып келдим 25 мүнөттө. Технопаркка 1221 рубль. Так. Линияга чыгып койдум. 4 мүнөт калганда линияга чыгып койгонмун. Бир заказ берип, долгая поездка деп 1.07 коэффициент менен. Красногорск жака берди. Что-то ой, бул азыркыда. Красногорск жака берди. Алган жокмун. Шереметьево берет 1.20 менен. Не кылайын? Көрөлүчү Шереметьеводагы. Кандай болот? Шереметьево канча саат экен Comfort Plus? Кеттик анда. Шереметьево 1.20 менен. Нормальный чыгып берсе керек. 1 саат көрсөтүп атат. Экономдо болгондо азыр 1.20 менен албайт болчумун да. Comfort Plus'ты көрөбүз эми. Кандай чыгып берет? Ошентип Шереметьево аэропортуна да келип калдым. 51 мүнөттө. Завершить кылабыз. Мен бир болсо алдандым же адаштым да. 2094 рубль. Бияктан очередь туруш керек. Аэропортто коэффициент жок. Обратно пробка. Буларды эмнеге ойлонбодум дейм да. Мен оюм боюнча ойлогом Comfort Plus болгондон кийин. Comfort Plus'та жирна иштешчи эле. Бир 3000 чыкса керек. 1.20 коэффициент менен деле деп. Алсам көрсө мен адашыптырмын. Comfort Plus'ты мен бизнес класс көргөн окшойм. Ничего. Биз опытный эмеспиз да. Comfort Plus'тардын каршкыр эмеспиз. Ким Comfort Plus'та иштейм десе, баары эле билип иштейм дебейт да. Үйлөнөбүз ушинтип. Ошол туугандар ушундай болуп турат. Азыр эми очередке туралычы. Келатканда Comfort'ты күйгүзүп койдум мен. Comfort менен дагы алайын деп ато. Мурда экономдо иштеп жүргөндө жана очередке турган парковкага жазып койчу да. Comfort Plus сколько десе бирөө жазып койсо деле 2 часа деп. 2 саатта очередке келет. Comfort Plus'га. Мен 2 саат отуруп калбайын деп Comfort'ты күйгүзүп койдум. Аз көрөбүз. 1 саат көрсөтө турган болсо рахмат деп туруп эле парковкадан чыгып кетебиз. Кимби жака. Анан кипкейди күйгүзөм мен. Аэропортко келгенде постоянно билесиңер. Вот режим доходага киребиз. Кипкейди күйгүзөбүз. Кошумча 4% алат, бирок деревня, милевняга кетип калганча лучше 4% берип, ол жакшы. Бул менин оюм. Мен ушундай кылам.
Сіздер қандай қыласыздар? Комментарий жазып қойыңыз, пробка ғой, пробка. Сол тоғындар аз барып очередке тұра алшы. Қанша көрсетеді комфортты. Комфорт плюс қой, сезіп отам. Комфорт плюс мен аз алып кетпейші бейші. Парковкаға келіп очередке тұрдым туғандар. Комфорт 41-45 место дейді. Комфорт плюс 21-25 место. Екеуі тең 15 минутта көрсетіп отыр. 15 минут теріп қалса жақсы ғой. Күтелікші. Қаяққа рет болды екен, қанша уақытта рет болды екен. Уақыты болса қали болды. Екінші парковка айналды бияққа келсем 126-130 дейді қой. Şimdi таң алдырады ғой. 45 минутта дейді. Білбей қалдым, не қылышты. Жаман екен. Долгопрудный өреді, комфорт менен. Бірінші дағы Химки көрді, андат мен ағылдым. Аз долгопрудный көрді. Ой, алысырақ заказ берем, үшінші күткім келерші. Летная деді. 1.45 менен. Комфорт үшін алайын еме. Кеттік әмді. Беқа қанша уақыт тұрады кеміз? 26 км 45 минут дейді. 1 саат күттіріп берген заказ аэропорттан 46 минутада. 1679 рубльға. Вообще арзан, не стоит. Так, гибкиді өшірейін. Гибкиді өшіріп тұран қайда линия ачы қалайма. Комфортты өшірдім. Коэффициент нормальный кетіп тұрған екен, аз уже слабый болып қалды. Комфорт плюс 1.07 коэффициент менен қаяққа барады, неге барады білбеймін. Аз барып көреміз еме. Үйден шығып көрейін. Үйден шығып қойайын. Кеттік. Комфорт плюсқа аэропорт не стоит оқиды. Долго поездкаларда 1.50-ден өйді алыш керек екен бұл, как экономда еле. Мен экономда іштегенде долго поездканы 1.50-ден өйді бергенде алыш еремден жұмыс нормально отқандачы. 1.20 менен алып мен адашып тұрмын. Иттік қылып қайттырмын да. Елдер уже экономда іштеп менден ашып кетішті ғой. Нормально іштеп қойышты. 6.40-та шыққанмын. 3 саат 20 минут болып тұр шыққан өзға. 3 саат 20 минутта 3700 деп тұр біз. Комиссия. Комфорт плюста аз мұнда 22 алып тұр, жана 25 алып тұрды, бір заказда. Жата түшінбедім. Анан қайрадан көрсетем ғой. Кеше машинаны жуып келдім еді. Бүгінгі жұмысқа даярдап жуып келіп үйге қойып, үйге кірсем жамғыр жағы ғой. Бүгін ала бұлыт болып тұрады. Жамғыр жасамбы, жабасамбы деп. О жерлер сон жерлер ғой. Сон үйлер екен. Қырық минутада 4-ші заказды алып келдім. 1263 рубльға. Арқасынан не заказ алып қойдым. 1.18 коэффициент менен. Клиентке чейін 8 минут көрсетіле, заказ түшіп отқанда. Азыр эми 11 минут дейді ғой. Енеден жеп қоялы. Бұлғай қарап болды екен. Жана 1.18 менен алған заказ атмен алып кетіп, андан кейін 1.27 менен алдым. Где-то бір 3-4 минуттан кейін. 25 минутада. Барвиха лонж дейді. Шере келіп қалдық. 989 рубль келдік. Бияқта ем коэффициенттен қызы да жоқ екенді. Так, домой базайыншы.
По-моему, так, Люберцы, да. Москваның нарқы өтті. Қаяқ берсе де мен Москва жақындайлы. 61 км 1 saat 37 минутта дейді. Бір хан өйде жағындамын. Beş bin 600. Ama onun комиссиядан алып şu. 5,5-ге жетілеген адылы. Saat 11'den 29'unda ötüp kaldı. Zakaz gidiyoruz. Geldik dolku geldik. Sanım var, çek. Geldik çıqattamağa. Kıyalımдағы машинаның бири да. Бұлса ушундай машина ғана жетелі. Так, 56 минутта центрға келіп қалдық. Платный дорогамен бұл еще. 1.09 коэффициентпен берген. 2389 рубль дейді. Мұның 950 рублі платный дорогаға да. Так, низкий оценка қойыншы. Сөйленет қой. Едешкі алсы. Мен дамойым тұрады табиқта. Дамой бар ма? Даван алдым барған. Что-то любит с этим нет пяти хоть. Жөнелен линияға жеп қойыншы. Заказ күтілі. Қайсыл жағын өрсе дағы. Ақытауыз. Жалабатский портер ғой. 601. Saat 12'den 42 minut öttü. Bitti çıkırı geliyor. Şimdi çetçe kaçıqalanan cihaz. Biz koeffisient zakazları gösterip koyuna. 1.31 min mirat. Hazır mı o center'dan 5 koeffisient verdi. 17 minutta da. 558 rubl. Так, endi oralı. Liniyadan çekip koyun. 1.31 minen berdi o. Juda жақсы коэффициент men berdi. Жақын жерге барып қалбаса. Кеттік анда. Баралчы аяқ барады бұл. Люберцаға үй жаққа келіп қалдым. Saat 5'ten 45 minut öttü. Үйге келіп, қағазды жазып, қайра шықтым. Так, қанша заказ қылып қойып тұрмыз? 12 заказ. 12 заказ менен 10.849 рубль. Мұндан 950 рубль платный дороганық бар. Почти 10.000 иштеп тұрмыз да. Азыр Люберцаға келіп, үйден шығып линия ашсам заказ бербейді Комфорт Плюс. Люберцада Комфорт Плюспен жүргендер аз ұқсайды. Комфорт күйгісті біле сразу берді 1.41 коэффициентмен. Аз ошо қордайым. Көріңіз, қаяққа барады, қаншаға барады, неге барады. Азыр почти saat 6 qol 5'ten 45 minut öttü. 8'ge işteybiz. 8'den keyin işte bitiriyoruz böylese. Kettik anda görelçi. Komfort tarifinden algan zakaz 33 minutta da. Andropova'ya geldim daha. Ertemeyin daha geldim hele. Hazır daha geldim. 22.9 rubl. Andan geldi. Жаққа жетішке 3 минут қалғанда Комфорт Плюс төле кіргізіп қойғам. 1.64 коэффициентпен берді ғой. Короткий заказ ұқсайды. Короткий болса дағы бүгінгі коэффициенттен ең
Высший коэффициент болду окшойт 1.64. Мындан үйдөгү коэффициент менен алылекмин. Короткий болсо дагы. Ошондуганда азыр көрөбүз. 1.64 менен канча чыгат экен ойлоп атам. Азыр короткий болсо дагы кымбат чыгат депчи. Коэффициент күйүп калды. Анткени пробка башталды. 5 балл пробка болот. Кеттик анда. Иштейли. 1.64 менен алган заказым 7 минутада. Оплата картой 460 рубль. Бүт эле карта менен болот экен да. Наличка кылбайт экен. 8 минутада 17 заказ. Жаман майылдап атат, 424 рубль. Да, 1.64 коэффициент менен алгам. Задний вид камера зор. Сон турбайбы. Бияктан карап. Жок, мен күзгө көрүнүп калыптын. Күзгө эле карап атам. Заказ что-то азайып калды кечинде. Комфорт плюстагылар эртелеп үйүнө кирип кетип койт. Еще короткий заказдар. Эч жака барбай калышты. Алысыраак жактарга. Заказ бүтөт, заказ. Туугандар, ошентип бүгүнкү жумуш да бүттү. Саат 8-де жумушту бүтүрдүм. Азыр уже 9 болуп калды. Так, 18 заказ кылыптырмын. 18 заказ менен 13.412 рубль. Плюс бир заказ бар метрого чейин. 300 рубльга таштап коюшту эле, макул деп аны 300 рубльга таштап койдум. Где-то бир 8 минуттук жерге. Анан ошо менен да ичинде чай байлар болду. Где-то 14 миң иштептин да. Бунун 1000 сом, 950 сом жана платный дорога минус кылабыз. Ошондо 13 миң иштептирмин. 13 миң, 18 заказ менен. Мынакей самозанятый менен иштедим да. Бүгүнкү заказдар и анын налогдору. Биринчи заказдан баштайлы. Мынакей 20 август 6-тан 41 мүнөт өткөндө 1221 рубльга барганмын, ага 48 рубль жанагы налог. Андан кийин аэропорт коргонго 83 рубль, 67 рубль, 50 рубль, 39 рубль, 38 рубль, 57 рубль. Эми кичине тыйындар бар. Госуслуга по подтверждению сервиса Яндекс Такси 50 рубль дейт. 558 рубльга 22 рубль алыптыр. Ошондой туугандар, ушу налог төлөйбүз эми. Бүгүнкү налог бар 4%. Андан кийин 13 миңден минус кылсак, если комфорт плюс иштесек, бүгүн канча тапмак экен. 13 миңден минус кылабыз. Аренда 3 миң, 3300 ушундай да камерлерчи. 3 миң минус кылайын. Мындан минус бензин 3 миңге куйдум эле да артып калды аңгы эле. Это максимум грубо 2,5 миң деп коюн. 350 километрдей жүрүпмүн да бүгүн. 7,5 миң. Мындан минус обед 500. 7 миң. Комфорт плюста 12, 13, 14 саат иштептим. 14 саатта 7 миң. Ушундай комфорт плюс. Ошол туугандар бүгүн 13 миң иштептирмин грязный. Андан бензин, аренда, тамак ашты минус кылганда 7 миң. 7 миң иштептирмин. Мындайча айтканда комфорт плюс жакшы эле экен. Жакты, мага чарчабайт экенсиң. 14 саат иштесем да чода чарчаган жокмун. Экономда чарчап калчу. Клиенттери баары башкача экен. Сразу билинет экен. Отурса дагы унчукпай кетет. Телефонду сүйлөшпөйт экен. Телефондо чалса, азыр мен машинада барат элем, анан сүйлөшөлүчү деп өчүрүп коюшат, акырын сүйлөшөт.
эки үч адам отуруп калса дагы бири бири менен акырын сүйлөшүп, а экономда деген эки адам отуруп алып акырып бири бири менен сүйлөшөт, музыка угушат. Булар тим эле тыптынч отурат, здравствуйте, до свидания деп өтүп кетишет. Сразу эле билинет экен Комфорт Плюстун клиенттери. Эми кандай эми акча болсо биз дагы ушинтип камераден алып Комфорт Плюста иштейт элек. Ушундай камералер да бизге да буйрусун, силерге да буйрусун. Ошол туугандар, бүгүн жумуш ушундай болду. Кимге видео жаккан болсо лайк басып койгула, комментарий жазып койгула. Подписаться боло элек болсоңуз подписаться кнопкасын басып коюңуз. Ошол эле мага керектүүсү. Ошол менен туугандар, кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда баарыңыздарга салам.